Queridos amigos, o presentador da gala, Ricardo Barreiro. Aplausos. Vaite tranquilo, vai salir niquelao. Grazas, foi bastante improvisado. Ricardo, frescura, naturalidade, estiveches glorioso. Foto. Veña, vamos a ver. Ei. Covadonga. ¡Hey! ¡Cova! ¡No! ¡Ahí! Ricardo, ao coche, non quedes aí como un pezón. Ricardo, estás ben? Perfectamente. Tranquilo que imos chegar a tempo. Toñito, como se estivese a picas de parir. Dereitiño para casa, e devolve o coche vello.
Cuidado. No te salves tú, Sara. Cala. Venga, vamos. Non, Ricardo. Vaite. Entra aí e fai que esta noite sexa inesquecible. Te presento os mellores mestre Mateo da historia. Eres maravillosa. Maravillosa. Veña, vai.